Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng bususan, wilujeng enjing. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, tugas minggu ini kita akan menyanyikan lagu Pileleyan. Kalau minggu lalu sudah Ibu terima tugasnya untuk menulis lirik lagunya. Baik, nanti tugasnya anak-anak videokan ya. Boleh dikirim di classroom atau di grup kelas atau di WhatsApp bususan. Oke, kita dengarkan sama-sama. Hayu batur, urang kumpul sararea. Hayu batur, urang sosonoan heula. Pileleyan, sapu nyere pegat simpai. Pileleyan, paturai patepang deui. Amit mundur, amit kajal manurea. Amit mundur, da kuring bade ngumbara. Pileleyan, sapu nyere pegat simpai. Pileleyan, paturai patepang deui. Hatur nuhun.